pasaray mabangkrapan da duma. Ala, gusto nga rudan. Biyana! Sa natila isit-sitir mo bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas ah. Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan ah. Nairwamak moten ang maungungtan. Tinapatag, kumpleto tayo ngagbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mo't ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natorturay nga siya kata siya ti provider ije balami. Kat naimbaglakin ka ah. Taad da pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga ruta da trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hana ka mabutang tada permanente nga trabaho? Naimbagkan ka ah, tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaap-apal ka nga Rudleni. Saan akas kada kami, amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan mo tikita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Nagkaanak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngamin Lenny. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrakan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Ta awan karbang ang magreklamo. No, siya ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, ung tanak. Ngamhamat nga ron. Siyak matag suswildo. Nala, agsukat ka nga rudan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano, napuyat ak na lang. Saan ka nakaturturog manipot simbang put ni Lenny di parbangon. Sumanaumot kami na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namat nga rudan tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartek no sumangpit. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliwnan. Bagbagaam ngamin anawaam. Liklik-ligak pa yun timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Si Direnak. Awan kanu karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso kanu tagsusildo. Anya? Nagriat gam ti makatumpong iti adda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidirda. Depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta di asawa ti kasinsin mo a maestra? Awan trabaho di kasinsin mo. Ngum na kasingsing po mo ilatakan kwa na. Ay, mababay nakbay giti no dagduma nanang. Takaslawan sirsirbi kiti balay mi. Isu ajak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Isun samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron, lukas dya day off na. Kanayon mo't arumwa. Manmanon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kankwana. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kankwana. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot panagswertim Ni,
Sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, ta dito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mat kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo, Toy. Kat padasan talata Isuro na ta kano ti gahim ta. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kan igatang ko iti washing machine mi. Ngum o sarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga rut. Ay, asid ganta jegayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Leni, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jegayam ta anang ipangabak iti kwartata. Wan nga rut. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno nga makit di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam day ta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kasla pempeman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka katimanan, Lenay? Haan, ngam na pangabakak data. Nag-triple kit din diya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, ta baka ibabawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita Alenay. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka? Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yang kakit di agaw no nakalutukan. Mala, mabit lang nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny. An nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data. Kat siyak lang nga ruden ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa'y. Hay, nalipatak pa'y kit din san ti aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglutloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpit nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata de talang mati aramidan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Eh, nakautang ako ni tidakkel ngam hanak matla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inung-ung tanakpay nila kay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga tal talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay kunak nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-adumat ti abakta ng pangabakta. Ay, kasano nga ta dato yun ngay? Adamo nga pagutangan. Adamat, ni Tata Sebyo, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaan nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Warn, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata.
Kailangan nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak nga agpautang. Uwin tata, amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga'y regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para daw, nakadulain. Apa ya? Hamo nga inos-usar, dayjay. Saan tawan mo't pang sarak. Masaya nga na kung marugitan laang. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apa ya? Ilakok pa lang. Anya? Apa nga eh? Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apa eh? Naibusti kwartam ka po iti bisyaw? Di ure man maibus amin nga kwarta ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Ikang arod bayadan no ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Ijamon ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, sursurum amin ang pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan ti mangpakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sabio. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunakla no di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawa. Mauray sinersirmonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo nga eh. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kaano kayo kagbayad rin dyan? Diyak amo tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag-abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abrodan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alami jay. May mayat no ag-abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kabsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wain, gamjak mo no nakaaladan. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak ang mayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasinso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema ka min dagi jay nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, ag-abroad ka. Kasaritam to nga rod jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrudak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katwan addakan ka daita anak ko. Total, awan matlat anak yu kini bakit mo. Kantap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Tawan mo ngarud na talaga at trabaho. Ay, maas asya anak nga rudkan ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yun dahita. Tanong siya, nairuwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti
papilis mo, Ramon. Good news, Lene. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais-stressak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanyak iti utang ko. Bayam, tano maka-abroad kat makasweldo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta itong pakman kadagijay nagkakrasang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti pa nagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per may data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat mo't lano daduma ti sweldo na. Awan mo't maigamak nukwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you ijay pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro na iti utang mo. Talamin ano mo to na nagpawitak iti kwarta kang ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, ne, agpa-check up ka Uwan no agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo. Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang iso da iti sa gabasit. Pagtayak kay diti kwarta, mapantaman ng tata. Ay, awan mo't kwarta kun Lenny. Siyak ti bahala. Itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada ka duwak. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata, anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadaman kahit ko apunkin kada kayo, Nanang. At ang kami nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wen, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbaliw ni Lenen. Anyan? Mapanala pagbisbisyo, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga akas jay, Nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak mo nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Saan mo balasang ko? Ay, iba gayaw tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nakman, Diana. Ura igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ha? Ala, apay kasta ti tsuram. Kaslabi na ibay amit ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabaho. Iso nga kaslama bagtitakit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga rod, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kanabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kunga mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka.
Ay, mabiit lang. Tenak mga iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka mo gaya mo nanak ko. Una lang. Jak imbagbaga ti sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikog asimbangpot anak ko. Ay wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya? Malaala, sumra kayo man pa eh. Ay na, jak laing pagarop. Adamot gaya man sa bali anubiam. Wala na lang. Katulagan tayo kumantikalay sa amin kin Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon, ha? Ano ti rason wano makagapo, Lenny? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Kapo katag iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Agbalbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lenny. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dayjay mutten ti panangisinak keng ka. Iso pasensya ka kuman. Awaten ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Manang! Biyana! Kami, tiyamam. Amuyo, nanang. Upat ti plano mi nga agasawang agbalin nga anak. Ay, saan? Ni, saan nga? An-anwam taupat nga anak. May salaeng ti kayat ko nga agbalain nga apukaw. Apay nga kat upat ti kayat mi nga agbalin nga anak. Wano lima pay kitdi. Basta may salaeng ti kayat ko nga apukaw. Diyak kayat ti adaw nga apukaw. Di ito ngaran ti kayat kaw. No kayat yu anasaya at kayo kanyak, lota. Apay ngay ani nanang ti mangedeng iti dayta. Kadata mo tagasawa lota. Numano ti kayat tangagbalin nga anak. Awan kuman ati pakibiyangan ni nanang. Wan nga rod Ang amamumot kang ti ugali ni nanang. Naturay. Di na kayat ti matubtub ngar. Ay, apay kanungay adi na kayat ti adu nga apo ko bakit? Diya mo Diya kundi namang tanalpay ti abaga kitag sarsarita kami dino. Kayat yaw amaamuan. Nuapayajak kayat ti adaw nga apukaw. Dinaw, lota. Apay ayan nanang. Apay ka din nanang. Diyak kayat tinangalaw ngaw nga ubeng. Diyak kayat ti agan anawa iti nawuwulwul nga ubeng. Ken kang runaan ti amin. Diyak kayat nga agrigat danto. Ha? Apay, aday pa kanyaw kadagiti anak yaw. Maipaayo amin nakasapulan da. Saan kayo mo aba nang? Ken pa extra kalaang mat iti trabaho, dinaw. Apay, negosyante kaya? Milyonaryo kaya? Nakarit ka nga kundi putot iti adaw. Ay, nanang. Nang, addan tupay pada marigrigat kat dandan isa nga dosena ti anak ga. Isuda dagita. Di utuladon ida. Isu nga rod may saka nga anak mi kun ni tatang mau lota. Tadyak kayat ti adaw nga anak. Isu husto ti may nga balin nga anak yaw. Numabalbalin pa'y kiti akitoray di kayo naganak. Agaman niya ngay. Masikog kamutan. Isu di yun tunayunan dayta no maipas ngay muntaw lota. Unay matikas tang aramid mon, darna bakay. Apay, aya apakibiyangam, pati ti panagsikog di anak ta. Dak
dakkel ti biyangko kadakwada. Taadada iti pudirta. Data ti magpakpakan kadakwada. Ti pensyon ta ti pagtataudan ti lamlamutin da. Anyan ti kasta pa nagsasaong bakit. Amumit nga awan permanente a trabaho di manugang ta. Kasla iboy-boy-boy mon ti maitultulong mo kadakwada no kasta. Isu nga rod at tipidun da ti panaganak da. Ta awan na talgad at trabaho da. Hoston tamay nga anak. Sapay upat, 105 ti plano mi nga agbalin nga anak, tatang. Ngam kasjay mati bagbaga ni nanang. Paritan da kami mat nga aganak iti adu. Ay, jakman amoy ti dayjay nga inam. Sa bali, ti prinsipyo na. Pudno aya may salaang ti plano yu idi nga anak ni nanang, tatang. Isula ang takin plano iti dayta. Tanusyak, 5 wano inam kumati kayat ko idi nga anak. Saan na kayat ti inam? Isungawan kabsat mo. Takas jay mo jay inam, anak ko. Ay, una yun ni nanang. Nagrabaw ti rason na. Gaputa di na kayat nga dan na ariwawa dito balay nga ubing. Paritan na kun nga agsikog iti adaw. Bakit? Inakagtrabahon. Mabati kan dito'y balay. Ay una yun ti kasta nga itsuram andrang. Adapay atiw mo at teenager. Na, Kasta mo ti pantalon dagiti agtutubaw. egit uray tabagbagay ko matbakay. Saan mo abagay? Silang akitaan. Sukatam day ta. Apay ayakas lang, papaubing ka, si ka andrang. Kat, apay dakas aya. Proud kakit di ko taubing tilang hato'y asawam. Kate, ubing tilangam Kate. Siyat nga asawam, bakbakitanan. Ibagadan tumanan, nga inaunaak ngamsikan. Egit, agpaubing kamot ano kayat mo bakit? Awang mo dakas na. Nay, dakita katiin into na rikon. Anyat mabalintayaw no talaga nga agkuribot-buton ti kuday. Sige, mapana kong tanay, aldaway. Nagsapa ka man din na rumwar. Apay, nabaliwan ti oras ti entrada yo iti trabahom. May mayat ti masapa, tapno sa anak ama traffic. Nay, sa paum ti agawid inton maluma. Ang mga numaladaw ka manan. Masansanon ti kasta nga aramid mo. Kaslada pagtagasam. Awan mo't si kakit di mo bakit? Saan man natila pang panunutan? Sige, mapana ko. Lota bakit? Addamadlaw mo kinitatang. Anyat kayat masawan lakay. Kasla umubing. Ha? Ubing wano agpapaubing. Wait, parehas na lang mo't Kanayon pa yun anak ka herdo. Kanda giti kawas na. Kawas mo ti teenager dagitay. Ay wen, nadlaw kumutday talakay. Kan uray tay bag na ama pa nagtrabaho. Saanan atay pasiking ti us-usarin na. Nakabadi bagmutten. Uli nga ron. Gumugwapo ni tatang Kunada mo't ano gumugwapo ti asawa ka, nalaing ka nung agasikaso ti asawa na. Sa bagay, talaga ang asikaso ni nanang kinitatang. At dala istrikto na nung naduma. Apay akastoy laeng ti itod mo aswildom Andreng. Ayan ti daduma. Imbang kukun bakit? Anya? Dala. Ingka nga ron agpalisan. Tamangan tayo no madamdama. Agsubliak ilay, tadama pang kugatangang. Nalipatak gamay. Kasapulak no biga dayjay iti trabaho. Kano aya malpasyo ti kontrata yu abalay. Ijakam mo bakit? Sige, tagdi ko sakbet. Tani, agatling utak. Tapno mapreskwan man ti bagay. Ay, anya matalinuto yung ama si Dan nanang. Nagbangsimot. Anya nagbangsit. Kat nakabangbang luntupay. Ay, aguray ka. Aginaw ka kadimanin, lota. Ha? Ay, Aginaw ka manain, kunak! kwa. Uwang nga rod nanang.
Ay, una yan. Awan pailat makatawan ti anak yaw, aginaw ka manan. 11 months na pailaan. Jak mo nga may nagbinula nun. Jak mo tamo nanang. Dimot ko na ka may salaang ti anak yaw. Apay ngay aninayunan yaw. Nanang. Ipadlaw yung lati kina. Ay na, mangibabain kayaw. Awan pa'y makatawin ti anak yaw, nagsikog ka manan. Kanya nga ron ngay, adaditan. Ay na, mais-estresak ka na kayaw. Natangkan ti ulo yaw. Apay, baknang kayo aya. Nakarit kayo akong di anak iti adaw. Kat saan kayo mutabak nang? Kanariwawa ti adaw nga anak. Maistresa! Umay ka man si Kadinaw. Apay ka din, nanang. Wampay la makatawin ti anak yaw. Ngam siniko gamanin jay anak ko. Ha? Nanang. Unay mo day tangaramid John. Ipadlaw yung lati. Ay na! Makasauak manan no kastuilaang. Inton makaanak ni Lota. Agsina kayon taon iti pagidaan. Ha? Kasya mo't ti anak ko Dinaw. Pagsasaron wamot a pagsikugunain. Kimutong pa yan. Gapo iti kasisikog na. Saan mo't, nanang? Kasjay ti sigod apang magina. Di ka nagrasaw. Awang kidi ti dengdengken nyo Imbagak lang nga rodon may salaang ti anak yaw. Ngam pinasarnuan nyo mo adagaws. Di kay agpampanunot. Bay-bay am numanot ti kayat dangag baling anak. Dure aganak day ti sa nga pulaw. Awan mabalin mo. Tasaan mo asika ti mang biyag kadakwada. Anya saan? Kapasaray mas short ti kwartada. Pasaray umutang da kanya. Kit uray ta anak mo, Mike. Di mo kitulungan ay. Hay! Masurunak! Diyak kayat ti adaw nga ubeng. Nagariwawa! Diyay tupay may maysa kang apukuta. Kat marengrengak no agsangay. Day tantulaki di 2, wenno 3, wenno 5. Ngala, bay-bay amon. Saanin ang mabalin nga ibabawi? Masikong nga rodan. Anya maramidam nga eh. Kita mantikas ta alangam, Lota. Nagkutungkan. Kas kalapimpiman. Sikukan tumot asikaw. Kastoy talaga ti panaginaw ko, nanang. Aglaladutang ka kanayon. Kanawan ganas ko amangan. Isa ako mutungak. Ngam numalpas ti inaw ko, mayat tumanan. Sinaamsan jay asawam, Lota. Ha? Tapay mo ngay? Wala. Tadi nakapay kasyan. Sinikugan na kamanay. Gagangay na Agasawa kami nga ron. Kan kurang ti may isang anak mi. Kurang pa'y ti 2 Uray upat ko mawan no 5 mayatan. Ay na! Talaga di kag pampanunot, Lota. An-anwam ay ti adaw nga adnak, Naragsak ti ado ti anak na nanang. Naragsak! No! Baknang kayaw. Kan, numapadakilyo'y daan na sayaat. Ngam no saan ngay. Kita man dagitay anak ti kasinsin mo. Inagdan ti anak na. Ngam, pasig damot wal-wal. Sadot dapay nga giskwela. Di da kami ipada kadakwada Sa bali kami matiti asawak nanang. Darasudos kayo kidi nga gasawa. Di yo mo ti agplanaw iti pamilya. Nanyat ko nam, lumasintan iti pagnaidan, bakit? Anya? Maringringak ngamin kininanang. Inalad daw asumanaw. Kagura na ti maadan iti ado nga po ko. Manumot ti kasta. Nagitidad dumalula, maragsakan da, no ado ta po ko da. Gumninanang, kagura na. Ay, uwan nga rod Pagyanan tayo nga rodang ngay no pumanaw tayo dito yung balay. Makipagnadlapay lay di balay may. Tapumanaw ka nun takabagis ko. Taumakardan iti kabarbaro a balay da. Ay, kasta aya.
Naimbag pa di kabsat mo, andan bukod da abalay. Kat dumteng tumad day ta katatayo ha. Basta gurnong ta bakit? Sa bagay, patsa ka makaurnong tata na impid ka. Saan ka agastador? Kan kang runaan ti amin, awan bisyum, lakay. Wan na bakit? At least di balay. Marami ta ti kay kata. Kinura ganak tayo di sa nga pulo. Awan makibibiyang katata. Sige nga Rod, sikat ti makaam mo, Dino. Apaya pumanaw kayaw. Sinintiryaw, ti maibagbaga kada kayaw. Kat pagsayaatan nyo mo ti ibagbaga. Pumanaw nga may nantikabsat ni Dino iji balay da, iso asumublat kami nanang. Tapno adda kanu kadwan ni abalayan nyo ijay, tamo yung mo taman nagsaksakit ni nanang. Amaw kapag pambaryo laeng hinday ta. Ang mala, makaamo kayo. Basta siya, pagsayaatan nyo ti ibagbaga. Kat no sakitan, tinakam yo dagita ang maibagbaga kada kayo, makamo kayo. Pumanaw kayo, no kasta, ti kayat yo. Anya kamutin Andreng, amom nga awan kadwak dito'y balay, nga maladaw kapaylaang mo't nga agaway. Naggapwa manen aya. Naitagasak ijay balay na kumpare. Tay nayaban na. Nagis-istorya kami biit. Mabut-butungak dito'y balay no marabyan ka. Amumot nga awanin dalota dito'y balay. Basol mo lang nga. No, pa pimbanaw da. Kapuiti kinalaing mo asumaw. Man nakibiyang ka nga beng. Iso pinanawan datan. Ha! Nagaduman nga'y pagpagamot. Ingkakad agpunlusan tamang rabiitan. Di, abay. Di ka pa nangan aya. Rabiin. Saan tainururay ka nga raw. Nanganak ko na ije balay da kumpare. Mangan kan. Tapno di ka agul sir. Di ka pa lang amin nangan itay. Nukasta masikog manen ni Lota abalayan. Ay wa na balayan, may ikapaton day jay nga anak da. Ay, talaga suker dagi jay nga gasawa. Di dalag bain. Anak da nga anak, katsan damot abak nang. 5 ti kayat dangagbalin nga nakabalayan. Inampay ki di ka no kumaan. Naa, para bakitaan no mabiyagda dagiti anak da. Kunak kadakwada at tuladan da kami kanila kay ko. Amay salaang tinagbalin nga anak may. Iso asaan kami anarigatan anang padakkel kinilota. Kain, awan pa'y ti sakit ti ulaw ana ariwawa nga ubay. Ay, natipid kayo iti anak amaray. Da kami ke 8 dagiti anak may. Ay, da kayo nga ro titimawidan jay anak mo abalayan. Abagan kit di pa'y no pupwersaan na jay anak kaw tapnag sikaw. Ay, naisaan mo't tanagayatan damot ado aday jay abalayan. Ken talaga nagtulagan da numanutag balin nga anak da. Ha? Jakla mo abalayan. Nagbit kayo mo tanagpasya rin balay dananang, bakit? Ay, inyawid ko nagiti anak ta. Tawan aanusan ni nanang kadagiti apo ko na. Anya? Apay aya? Marengreng ka no. Bugbog kawan na pa'y kaida Imbis nga iliwon na, saan taong ungtan naman? Pasaray layatan na pa'y. Anya? Iso nga inyawid kung dagiti anak ta. Sino ay ati tataulan ti asaw? Makarengreng. Hey! Salakay! Tao po! Ah, Umay kami man! nay. Sino dagita? Apay, anyat masapul yaw. Naimbag nga orasyon na. Umay kami man? Ada na patag nga ibagami. Malaala. Dumanon kayaw. Nakaumay kami nana. Tanaamuan mi ada kayo ti asawa ni Tata Andring. Tati amumi nga min ket balaw. Ha? Nagko na abalaw. Iswamis mo nana. Imbaga na iti anak ko amay sa nabalo. Iso at tinutupan mo ti anak ko. Ha?
Anyat kayat yaw asawain. Kwa nga min nana, di kay kumamakmaklaat ngam inaram ti asawam ti anak ko, kat tinutupan mo ti anak ko. Ta naawis kadagiti ado, regalo na kenkwana. Anya, kat tidakas na, 17 pa ila ti tawon ti anak mi. Anya, ay ti awanan bain alaklakayan. Urayan mi, sumangpet ti asawam. Ta agsasarita tayo nana. Ngamin, plano mi nga idarum ti asawam. Ta inaram na ti anak mi nga uray 17 na pailaeng. Adniya! Yawanan ka itibain alaklakayan. Hindi mo karamutan tiro mga mga. Nagatindog pa mo nagkita ko kaw. Isumatla ka na yun ka amarabyan na sumangpet. Kanisumot labi masetin intriga maswildom kanyak kaya madababay katkasla apo kumpay ti pinilim ababa yan Ang talnaga ay Kantay mo itinasayaan datoy. Di yung kaya ti maidarum tata umanugot kayo ti kondisyon mi Anya na itadeng. anya kondisyon ngay dayta. Masikog ngamin ti anak mi nana. Anya ket no maipas ngay na. Ituloy ko mati anak ko ti agiskwela. Ta siya agsubli ak man na ni abroad. Single mamak ngamin. Isong agmay may saak amang isaksakad iti anak ko. Sine ko gampay gayam ti babae! Anay ka, tibuok ko. Di mo ipungot. Agpili kayo, tata. Maidarum kayo, wenno alaan nyo ti putot yo iti anak ko. Awan ngamin ti mga sikaso, iti ipas ngay nanto nga ubing. Sige, sige. Alayak to adeng. Ulit nagtagkid daw ti pambakawan ka na ngayaw. Kapoy tinaramid ko iti anak niya. Nasakit tinangkam ko iti napasamak. Ngaman niya nga rod. At daditan, kahit siyak ngay, di ka daw iti pamakawan kanyak. Loka! Anay ko. Sorry, mate. Bakit? Sorry. Ala kayo! Nag-aramid kayo, tatang! When nga raw na nailaw anak ko. Ay, isumutla pang bagets dagiti kawusyo Tadamag gayam ubi nga sabsabungan nyo. Ay, agyaman kayo atas anda kayo nga indarom. When nga raw na anak ko. Isunalaing ta. Alaag to ka no ti ipas ngay nilili. Ala, tungpalan nyo latan ti kayat da mapasamak. Tapno saan kayo ang maibalod, tatang? Daran na bakit? Mapanak ka no iti ospital. Tanagan akin ni Lili. Mapan ka lang! Pagkawanan ka din bakit? Suri talaga. Nailaw anak. Promise. Saanan ang maulit dayjay. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Andre. Ada kamin bakit? Ha? Nay, apay ngay adwa mo na kita ubam nga ubang. Wala, tadyak mo ni namnama asingin gayam ti ipas ngay ni Lili. Anya! Wan bakit? Iso adwa ti aw-awirin ta nga ubeng. Tulungan na kawan. Tsaka bailan nga awirin asisak na gitaw. Marigata nak. Sa pa'y agtrabaho akpay bakit?